quote the Paul Henanga Bamapu Allah ni Asba Yaw the Vida. Why Hen get a Bamapuzi Allah ni Allah Tawanga Bamapuni Allah Tawamatamda Asbaki Zaria Amagi Muhtaz Allah na Oyu Haibaga Kun Fayakun Oyu Haibaga Ekto Kanin mga Bamapuzi Kanano Allah ni Buzul Kamagi Managda Bakang Makang Nalaglaga Dua to binanabahay Hadrat ay aulad yaw de aulad lapibi na naba Allah na dua to bis hay ba Allah wala na dua to bis Allah afaba aulad pinabiyos matang khani matungda hay ba naujawan bakang adu budur kadu gimana Allah ka amuk darkhas rami antar charami hadrat aulad bibiyo afaba aulad la kana ba kita bakta bibi na ba kita bakta Allah na dua bibiyo tawbiyos ngahab lay tilai aroy bada Allah wala adun hangi bahay ngarang su tawji nahang su tawji nahalang su tawji aulad kita bakta dua ni ba amas hay balete akhir nahag se nabi thira bas aroy bada de mahag se nabi thira mdre nabi thira bidani budum tu ki manata laga aulad bibiyo na nidris Nabi thiraga aulad lakani hai basi Allah ki sunnat ni Allah ki niyam ni maha ki tariqa ni tawbatu Nabi thira bida shadi tawda bida Allah macha pibo ngamba Allah ni hai basi na Allah ki qudrat ni ai khoi ki yaqeen ai khoi ki thazaba si ahan bada Allah ki sunnat ki niyam asida Allah ki niyam asda thas rabaga loinana Allah tawbunga basakti ni sakti pun mapu Allah ni Allah khatna bahelli bani Allah ki zat abakhtani cinja dukan yaw cinja pibangan ba Allah ni kheti bari tawdabida ai ki cinja pibangan mapu Allah ni loina makasi Allah mapu mahagna gari gumba asbab ama ko yaw na o hen geta nga mapu Allah ni hay mapu na sidan thazba yaqeen si thambata gadi maha ki yaqeen to chubla तो मेरे भाइयों दोस्तों एक अल्लाह की सुन्नत है और एक अल्लाह की कुदरत है अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए एक अल्लाह की कुदरत तो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में रोजी देने है कि आप खेती करो दुकान चलाओ कम करो मुलाजमत करो